Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, kablaawan kan pagyamanan mimanen amin as supporters to'y drama tayo nga unay daytan kaka. As sinurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapolwan. Kun kunaklaan, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sa dinumanan ti pagbalugan nyo insan dyan. In kami manan agaw ting Oh, didak pa isurot mat. Umay ka ngamin. Ngam, share tayo amin. Sige, mangibagaak ka na nanang kantatang. Ibaga, mapagaw ting tayo. Ni, saan Di pa ikat awanan. Didak pa lubusan Anya nga rin nga ti baga, mapangaramatam iti dawat makwarta. Kompormiditan. Anya? Naglawa ti bakrang apag pidutan iti pambar. Oray daytan. Project manay. Unay mo't daytan tatang. Agis eskwela ak gayam, di ag project ak. Anya ayan dayta, project. Anya itayan? Jay, kwa nga tatang, Jay. Apa yan ramagam kanyak? Sikat ti akin project, sakti pagdamagam. Kwa tatang, nalipatak ti awag day ti day Jay a project. Basta project? Ipakitam kanyak ti resibo na Ni tatang mo't. Kasano nga da resibo na kat share kami ti day Jay a picnic. Project kunak kuma. Nay, palagipan ka, Melissa. Diyak kaya't nga agaramin ka iti milagraw. Sa etam ka iti agadal, iti kasta, makagraduar ka, at makasarak kanta iti napintas sa panggadam. Dakkel to ti sweldaw. Ngam nagloko-loko ka, saan ka makaaral, agbalin kanto ang dugyot. Unay mo't tadugyotun tatang. Agbalin kanto ang nakakaasay. Ngamen, marigatan kanto ang sumbrak iti trabaho no awan adal mao. Wen ka di, tatang. Nalaingak mo. Nagmangato ti grado. Relax, tatang. Unay daytan. Na, kano di mawat manen kanyak ni Melissa ay dinaminsan. Ipanan na laengen nga, iti daw-dawatan na. Ipan na iti project. Unay daytan a project ta saan amay ibaws? Anusan tan bakit? Pipian tulan o makaadal? Sapay la kumaa. Ta saan nang aramatan iti linuloko ti kwartasang kadawat na. Saan ba't siguro? Alangan mo itapagadik na. Anya tamong ngay, no paglalaki na. Anya? Makitkitak nga may nakakuyukuyog na ni Sunshine nga ampang. Makaalis meket ti kinaampang.
No ampang, ti kakuy-kuyog mau. Anya? Di sugador ka nga ron, Mad. Takakuyog mo ni Petra at tumutong ay. Unay mo daytan? Insan, di kag tagtagari Anya? Pagbalinan nakid din nga umal. Di kayat ko saon, di kanto agkanta. Rapdan nakid din nga kanta. Kat no video kay Boyak. Di kayat ko asawon, di kaagibagbaga kadatatang kenanang anaggapo tayo iti outing. Delikado akno kasta. Ay, amok apagdaksam agibaga akin din. Agyaman akno kasta, insan. Agkumplot ta insan. Isuanam na masanak nga gibaga. Basta di mo mat ibagbaga ano biya kun ni Sherlyn, ha? Mangnamnama ka, insan. Awan binnagaan. Insan dyan. Pudno ayati ko na ni Sherilyn amapan kayo agpasyar iji bagyaw. Pudno insan. Apa di ka sumuro? Awam mo't budget ko. Lalaing ka man. Di dumawat ka manan para iti project. Awanan saanin ngagbalinday ta. Masapul baliwak mo ti pambar ko. Ammo ko insan. Ibagam anamatayan ti may sa kadagiti teachers tayo. At mangtad ti maya tamangtad. Unay mo't daytan, insan. Namatayan pa'y ti isurum nga ipambar ko. Ay, niya nga rati kahit ma. Namatayan o no sana makapasyar niya bagyaw. Pagpili kayo saan? Unay daytan. Pudno ka day, ti bagbagam Melissa. Anamatayan, ti may sakanag ti maestrayaw. Uwan, tatang. Ay, nagululbod ka. Matay, tinaganakin ka. Ha? Unay mo daytan, tatang? Anya, pudnaw, ti bagbagam. Mangiruruman kayo mo, tatang. Sapay bagbagiyo mo, tiruruman nyo. Kaya't ko lang amin amamuan no pudno ti bagbaga mo no saan. Unay daytan, tatang. Pimintas manon ti Burnham Park, insan. Insan dyan. Kaslawan mangmangag ni insan ko adyan ibagbagak. Nilatan Sherilyn tayan ti atensyon na. Unay daytan. Bayak man laydan. Tagpapasdang ag-date. Ay, ag-selfie ak mamut gayam. Dita ti Burnham Lake. Ag-selfie ak dita. Tapni ti kasta. Ado ti maurnong ko a pictures. Puray to pa'y Botanical Garden kuni jay Wright Park. Ay, aglogan ak to pa'y ti Kabalyaw. Nagganasan ti kasta. Lani! Mila! Lowell! Umay kayo, tag-selfie tayo dito! Nagmayat! Delikado insan. Ada nakakita ka na tayo, kalugaran tayo. Nakita na tayo di Burnham. Ala, sino nga nakakita ka na tayo? Ang itinaganak ka ni Melba. Ala, delikado ang road. Asanon, nagipulong ka na tatang mo? Makamuditan. Awanan ti amok ngay pambar. Kastoy, ibaga man nag-field trip tayo. Uwan ngagpaiso, iso ti bagak. Bayat nga da panunot, at dalat tayo may palusot. Naitan. Ano gayam ti kalukwam, Melissa? Bimababa yan kami mo nga raw. Kayat mo, kapiwis-piwisin kan. Awan bain mo, may turin na kami alukakway na naganakan ka. Onya, saan ka makatimag? Saan natiliwan kan? Kitap no sumardegan ti kinalukam. Agsardeng kamitan nga agadal. Tatang. Sumungkat ka tagin kitam nin. Makitam na tayo. Makitam tagam-gam ka.
Tagbiyugan ka, ti ori kalaw, tumanggaran makitam. Awanag, sanda ka na pagtalkan. Project ka na abulay, ipalpaliwawang mo lakayam, langgaw. Awan manak nakemaw apagad adalan. Is kamun na kami, anaganakan ka. Scammer. Asino, timbalaam. Ha? Nanali, di nakitaan bakit? Kasing petaki di sakti agad anas. Kauray siyak mat. Mabuti nga kamang luko ka nagiti naganak kanyak. Daytoy muto na babae, awang bain na pitong pisong kansad. Katsi ka, Melissa. Agyaman ka ta sa anak ka siya. Ano nakasyatak laeng, ay, arabisan kay ti orela nga, aging kay ti sumangot, taropam itilikod am langgaw. Mabut-buti nga kung kadananang kentatang. Pagtintinulungan daklatan ngong ungtan. Di daksar denganan asid-sidiran. Agin babag titaksan tapno sardengan dakaw. Uwan ngagpaiso, rugyak itan. Agkatawa iti nakapigpigsa. Kalpasan na, agro nga abak iti nakapigpigsa. Anya teraramidon ni Melissa. Kas lagu uyong. Naglaw mo gayang pakay. Kasla agmunmunang, agdumong. Inton man tumangad. Sagkataawa, ngagpaisaw. Sala kasla aguuyongan, amangan aguuyongan. Sana na makadal, kan awanan gagayom na. Ngunay, delikado no kasta bakay. Ay kat paliiwan ta alakay. Agulimag tangaraw. Paliiwan taman iti agmalam. Ay una yun, tikastoy ang mapaspasamak. Just kay. Na. Ay, madi at talagang bakit? Ay, na. Limo kayon ti tornilyo ni Melissa. Yan. Madi at talaga lakay. Ay puno ti kunam alim mo kayan ti tornilyo na. Anya ngayon taramidon ta. Pairotan ta. Ano bagbagakan? Ipantay ti psychiatrist tapno maamuan ti punaw. Masapula sigudin ta. Tano saan? Ang mga aglabos tong agtaray-taray di ta kalsada. Ay sos, kaamak. Madite tuyan. Ay na, unay daytan nga ubing aya. Tilar aramidon na, just kay. Siyak ti doktor mo balasang ko. Kaya't ko ngay bagamamin kanya kaparikot mo kan sakit na marikrik na. Iti kasta, may eksamin ka na sayat kan matulungan ka. Anya nga tanti aramidag ama. Matikawak mutan. Kwa doktor, awam mo, tiyamok ng ibaga, mabut-buti nga. Agawid akon, diyak kayatin, nabanugan ti ulok, doktor. Agdamadlaw ko iti day ti ngobi nga. Pagdamagak lata, kas maser ti panang-observe ko iti kababalin na. Sige, Melissa. Ibagam lang, ti kayat mo nga ibaga, tapno matulungan ka. Awan, dok, awan. Aguuyo nga kaya? Saan mo? Awan imbagbaga kakastahi, ha? Iso nga awan parikot. Kaya't dagiti dadakkel mo na salunat ka. Iso nga inyag na ka dito yung klinik ko. Kwa doktor, matartaranta aktumot. Kaslad na pagbutbut nga ma, relax ka lang, iha. Mabalin nga na parikot mo asan mo ang mayagkas. Iso nga agkakanaten ti anday ti panunot kan riknam. I-relax mo. Okay.
Ikan kay ti agas sa pang-relax iti panunot ken riknam. Ngayon, pasapo na tulungan matabagim. Ala, kata agsublikan to manen, inton may bus mo ti agas kay reseta kuan. Uwan tatang, ay isa, doktor. Ada mangrugrugi arikrik na ti anak yo manang. Kasla ada pagdandanagan na, ken kasla marinibukan. Ken kasla matiktikaw. So nga narisita kiti pang-parelax iti panunod kan bagi. Doktor, maimbagan nga ta, ti anak ka. Uy, ta mangrugrugi lang pa'y mo. San pa'y mo ta makunabagtit. Yan namabaybayan, ti kasta ka sa sana. Talaga ngagtinag iti kinabagtit. Ay na doktor, saan ko mama? Iti panang testing ko kinuha na. At pabigla-bigla kababalin na. Saan nyo katian at lauray ta? Kasarsarita yu kumakarayon. Saan nyo paspasakitam, ta sigurado negative titong palano kasta. Anyangay nga ro, doktor. Mental hospital ti pagtungpalan nan no kasta. Nay daytan. Nangagko ti amin nagsaritaan dananang kunti doktor kastamot kini tatang. Ay naapo, di mo ka di ipalubo sa matuluyan ak. Agin babagtitak laeng mo titikunak. Ngam talaga gayam. Nga adan mangrugrugi a kinabagtit kanyak. Sus, saan? Diyak lagi di kaya tagbali na bagtit. Sadak to ipan iti mental hospital. Ay, diyak kayat ina. Anak, ay subli tayo tumanan ka ni doktor. Kahit patsay ka na imbagan kantaw. Uwan kaya, agi inistorya tayo man. Uwan ngagpay sumili sa anak. Istorya ang mama, dagiti nararagsak akapadasam. Ha? Uwan anak, apay, awan pa'y kurso na adam nita. Ha? Kayat nga tani tatang, ama kinubyo akon. Apay adi kamot nagtagaray. Adan samot ten crush mo. Ay, awan tatang. Nasingputak nga anak. Promise. Awan, ti crush ko. Awan, tinubyo. Kasta tinasingpay nga anak. Tistingak man da tatang kunanang. Apay tatang, kayat yu makinubyo akon? Adalaki day, apay kitinasaat. Apay durugam metenday ta anak tanga gampang. Saan ba? Bakit? Damdamagak laeng no dan kurso na na. Ang awan mo't gayam. Apay nga men, adagita ti damdamagam. Una, tapno ayabak dito ti kurso na na. Baring sumaya at ti ulo na. Nay daytan. Nukastoy ngagmay-may saak. Malagip ko amin nakalukwak. Agraman ti panagin kukunak. Wan, nagpamarangak abagtit kadananang kuntatang. Tapno sardengan dako na sidiran. Dandani akmutun nagbagtit nga agpaiso. Unay daytan. Ay naapo, tulungan nak. Diyak kayatan ti kastoy. Diyak kayat ti may pisok iti mental hospital. May saa kalimpyo tao. Unay daytan. Anak, aday na singasing ni doktor tapno naan anay ti panagimbag mao. Anya day tatatang? Ipanla kay ti mental hospital tapno inura sa mataming da ka. Kat naan anay nga gimbag kan.
Saan nakabagtit, tatang? Wen, amumi dayta. Amumi alimpyo ka. Ngam adalang mag-agasan ka. Awan, ti sakit ko, tatang. No, adaman nadlaw yung kanyak ide. Dayta, kat kung kunaklaang. Anya? Uwan, tatang, kung kunaklaang. Nagpamarangak laang, nagin kukunaak laang, kung kunaklaang, tatang. Tapno sardangan da ko nasidsidiran, tani, nadadaulun ti ulok. Iso nga raw ngay pandakan iti mental hospital, tapektadon ti ulam, iske, ti panunot ma, gapoy ti panakaburibur mao. Tatang, ad-ada na mabagtitak no ipandak iti mental hospital. Saan nakabagtit? Saan apolos? O naimudaytan? Kung kunaklaang, tatang, saan nakabagtit? O naindaytan, anak. Ayun, malala ti agin babagtit. Papagayam mapapaadal sa anyo alang sutan wano alilawan nagti naganakyo. Tentun agangay, nakaintumot lang ti agaburido iti kastaunay, apon ti pakadadaanan ti panunot yo. At daragiti kundaway, maburibor ti pampanunot tayo, iso nga apektado ti maiparang akababalin tayo. Dahita agad stages mo ti parikot ti iti utag. So ano kalat nga agladingit, wano kalat nga agmauyong tayo, wano umuyong kunakuma. Nasaya at no mapantayo agpakita ti psychiatrist, tapno maipayan na tayo ti umno nga agas ken advice. Nay, ti kang ronan na Melissa Pagayam, saan mo nga ulitan ti agin babagtait. Ala, kastan, katagyaman kami manan iti anusyo amang tartarabay, iti dahi ti programa, Unay daytan ka, agyaman kami kada kayo.